man kesusurentah, karena kuasa Tuhan ras perbahanena si rejin, bagai petanda-tanda kuasa si ilako kena. Tuhan masuk umatna, alu tuah dengan sangat. Amin bagai PI perintah kena langit, gelah ita langina pintun-pintuna, ipe susurna nakan i surga nari, memana jadi pangan bangsa endah. Tuhan masuk umatna, alu tuah dengan sangat. Roti malaikat surga jadi pangan bangsa endah, pangan simpar isi kapken ibas di bata nari. Jenari itaruh kena bangsa naku negeri si badia, ku deleng si irebutna alu kuasana. Tuhan masuk umatna, alu tuah dengan sangat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ketuahan kalak sing gejap, maka ialah bokai pe ertina ilebe-lebe di bata. Sebab man bana mekini rajan surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Min Tuhan raskam, janah raskam kape, berita si meriah rikutkan Yohanes. Puji-pujian menbandu o Kristus. Tapi kenca idah kalak sintrem, maka Yesus la ibas perahu jana ajar-ajar na pelang, maka idatasina perahu jenari berkat iaku Kapernaum darami Yesus. Kenca jumpa kalak sintrem ras Yesus ile pardanau, nungkun ia man Yesus. O guru, diganai kam kujenda, ngalawi Yesus kukatakan menbandu, situhuna idaramindu aku labo perbahan yang kandu, tanda-tanda sengget sikubahan tapi perbahan enggo ipan kam roti seh besur. Ula cariken pangan si banci melengas, tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Pangan sienda mepagi si ibreken anak manusia si isuruh di bata menbandu. Sebab di bata Bapa engkau mereken tanda pengesahan man anak manusia Jenari nungkun ka kalak-ndai. Kai dage arus ibahan kami guna dahiken dahin di bata.
Erjabab Yesus, si sentudu ras praten di bata ibahandu. Eme, teklah kam man bana si isuruh di bata. Nina kala tuduhkanlah man kami tanda sengget simbelin, gelah tek kami menbandu. Bahanlah kaya tendu. Nini kami nai ipanna manna igurun pasir, bagi silit tersurat ibas pustaka si badia. Ibre kena menkala roti sireh i surganari. Ngalui Yesus, kukatakan menbandu, si tuhuna kai si breken Musa menbandu labo roti i surganari. Bapangku ngesi mereken roti si tuhu-tuhu sireh i surganari. Sebab roti si ibreken bapangku, eme iya sireh i surganari, dengan si mereken kegeluhan mandoni eda. Nina kalak ndai, opa, breken min lalap roti man kami. Ngalui Yesus, aku kap roti si mereken kegeluhan. Ise rendahi aku, lanai ia melihe. Ise tek menbangku, lanai ia muas. Malam kala te kalak si megikan kata Tuhan dengan mejingkat dalan kenca. Suankan min katandu o Tuhan, ibas pusuh kami. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Mekatep sialami ibas geluh ta, lid kesusahan, penderitaan, kesusahan subuk ala sena arah sinibahan kita secara pribadi, bagepe mungkin arah luar nari. Contohnya entah lid pinakit, entah lid kesulitan ekonomi, entah lid perbeben kegeluhan, lasiangkan ibas jabu, ibas keluarga, kesusahan enda erbahanca kita ikut menderita. Paksa sie kugange reaksi si bahan kita, kugange caranta guna mabaken geluhta. Mekatep terjadi emkap sini bahan kita sikap guna menyalahkan diri kita sendiri, mempermasalahkan kalak sideban, entah bahkan pedauh diri bas di batanari. Pernah terjadi skala teman, entah peskalak umat, si tuhu-tuhu sedekah enda rajin ia ku gereja, tapi erkiteken kesusahan silit ibas ia, kesusahan si kalang tindihan, reh kesusahan si sada, reh kada ku kesusahan si debanna, erbahanca ia pe ngeluh susah dengan nembeh mandi bata. Dungna ia pedauhkan diri ras di bata, erdandankan penderitaan kesusahan sini alamina. Bagai kamde pengalaman si bagikan kita ibas ogen si pemena. Kugakin pengalaman bangsa Israel, paksa ia ipinpin Musa berkat i Mesir nari ku tanah si terjanji. I tengah perjalanan i nanami bangsa Israel eda, kesusahan simbrat, melihe muas latih ras sidebanna.
Maka paksa sie kuga reaksi bangsa Israel ngadepi persoalan kesusahan muas melihe raspe kesusahan sidebanna. Ijenda bangsa Israel mulai jungut-jungut, mempersalahkan dirina, mempermasalahkan Musa sini mimpin kala enda, mempermasalahkan kerinana si isklewetna. O Musa, engkaikin maka babandu kami ku gurun pasir si tuhu-tuhu kerah lalit kaipe si manpangan inemen ijenda. Ijenda nga atendu kami mate guna ikuburken. Madin kami babandu kamulih ku Mesir. Ijah gia kami itindas, gia kami jadi tawanan. Banci dengar kami man minum. Tapi ijenda kaipe lalit. Bangsa Israel jungut-jungut ibas kesusahan, kesulitan, ibas kelihen, muas melihe i tanah Mesir, i tanah i gurun pasir. Bagaimana pengalaman bangsa Israel paksa i pimpin Musa ku tanah terjanji. Paksa siema la ingat bangsa Israel kai sini sehken di bata men bangsa enda. Maka kubaba kam lepas ibas Mesir nari ku tanah terjanji. Ibas perdalanan tentu melala cobaan, melala perbeben. Tapi enda krina perbeben enda labo ligen mata di bata men bangsa Israel. Lai gejapna lande kaksa ibrekan di bata roti mana menpangan bangsa Israel enda. Ije teridah maka di bata situhuna tetap memperdiatekan bangsana si enggoi pilihna ibas perdalanan nuju tanah terjanji. Bapa nande turang ras teman senina kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe mekatep ngeluh. Lid ibas kesusahan, penderitaan, erdandankan kesalahan ta, kemalasan ta, tapi terlebih-lebih bancika arkiteken masalah silit arah luar diri inta, masalah ekonomi, masalah penyakit, ngadepi virus corona bagi segenduari sini nanami kita, erbahanca kegeluhan terberatna, resusahna, kuga sikapta ngadepi persoalan penderitaan kesusahan si bagenda rupana. Maun-maun lah si gejap kita pe mungkin bali ras bangsa Israel cenderung jungut-jungut mempermasalahkan pemerintah, mempermasalahkan kalak si deban, memperkenalahkan bahkan kerina si luar dirinta, termasuk pe mungkin kita merawaman di bata, termasuk pemon-mon siakap lanailit gunana ku gereja ertoto muji di bata. Padahal ibas situasi si bagenda rupa, Tuhan tetap setia dampingi membebaskan kita ibas situasi ta asal kita tetap lalap pengendes ngendeskan diri geluh taman di bata dengan tetap setia dalankan tugas-tugas ta. Ibas berita si meriah sini sehken di bata ibas wari minggu si sendah. Kaini na Yesus ndai membantah, aku kap roti si tuhu-tuhu si reh isurganari
Sebab roti si ibrepekan bapangku eme ia si reh i surga nari dengan si mereken kegeluhan mandoni enda. Tuhan ta Yesus me si jadi roti si mereken kegeluhan, si mereken gegeh, si mabai kita langen ca terjeng kegeluhan idoni enda, mabai kita tetap gelah min rembak ras di bata, gelah banci si gejapkan perkuah ate di bata bas geluhta, dengan ngasup kita ngadepi kesusahan, kesulitan, silit ibas kegeluhan ta. Langen ca terjeng kerehen Yesus membebaskan kita ibas kesulitan, kekurangan, kebutuhan pangan guna kebutuhan daging ta. Tapi ia membebaskan kita ibas penderitaan si rasa lalap. Sebab ia me roti kegeluhan, ia me anak di bata, sini kurbankan dengan jadi nakan man pertendinta. Ia mereken katana, mereken geluhna, tetap kita ngerayakan perayaan hari Minggu, ngerayakan Ekaristi, eme si jadi bekal guna kegeluhenta si rasa lalap. Maka Bapa nande turang ras teman senina, adi enggo sialokan Kristus, pengendes kita man Kristus jadi roti kegeluhenta, maka kaipe la metahat mandi bata. Ibas kesusahan kesulitan pe dibatan cidahkan pasu-pasuna men bangsa Israel alum reken mana. Ibas kesusahan kesulitan penderitaan ta si genduari pe dibata tetap nemani ngarak-ngarak kegeluhenta ibas diri Yesus Kristus si jadi roti, si jadi nakan men pertendinta, gelah kita ngasup ngadepi persoalan kesulitan silit ibas doni enda dengan ngasup datkan kegeluhan si rasa lalap. Maka min kita bagi kata ras kesaksin Rasul Paulus bas ogen si peduakan. Adi enggo kita pengendes man Kristus, sialokan Kristus bas geluhta, maka si tangtangi min kegeluhan ta sindekah, sialokan kegeluhan sim baru, emkap kegeluhan rembak ras di bata ibas diri Yesus, si tetap nemani ngarak-ngarak kita ibas kegeluhan ta. Subuk ibas senang bagai pepas susah, dengan ibas kesusahan pe tetap ngeian nemani kita, gelah kita tetap banci selamat bebas ibas kuasa dosa penderitaan belenggu-belenggu dosa bagepe ibas kesulitan-kesulitan silit ibas kegeluhan ta. Pasu-pasu di bata nemani dengan ngarak-ngarak kita krina itemanina kita ibas diri Yesus si jadi roti kegeluhan membanta krina umatna si geluh ibas zaman si genduari. Amin. Menjua-jua kita kerina teman sadar kini tekan, tekan kita mengibarkan ia masih dapat kita ujurin tangan Bapa, bujur memang benar sama penggosi alokan kesasi badia ngayutan di
surga